Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudohema kubana natwe ngakuri imbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo 22 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kubagezaho amakuru akomeye arebana n'ibigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo, aho igisoda cy'u Burundi cyarungitse abasirikare b'imyitozo ihambaye n'abasota barungitswe ku kagoroba ko kuri uyu wa Mungu. Turarebera hamwe kandi bijyanye n'ibikoresho bihambaye bajyanye by'urugamba. Ibiro biri gukorwa nyuma y'uko bitangajwe ko umuhari M23 ufite gahunda yo kwigarurira igisagara cya Uvira, ibishobora gushyira ibyago bikomeye igisagara cya Bujumbura gerereye mu ntera ntuvuye ahangaha. Ni mu gihe kandi hakomeje kugenda harungikwa ibijyanye n'ibikoresho bitandukanye, bikaba byamaze kugeza kuri centre de instruction commando de Gitega, ndetse bikaranavugwa ko ari abasirikare benshi bari kurungirwa bavanwa kuri centre de entraînement des forces spéciales de Muzinda. Ni mu gihe kandi biriko biratugeraho bivugwa ko hari amakuru akomeye kugenda korwa yuko bari gutanga imyitozo idasanzwe ibizwi nka Survey Ennemire Hosteri, aho bitangazwa ko ari no kwigishwa tactique de embuscade et d'invasion n'ibindi bitandukanye. Ni mu gihe kandi biriko biratangazwa ko kugeza ubu ngubu igisoda cy'u Burundi gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kugira uruhare rukomeye mu mirwano ikomeje kugenda isatira igisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye, aho muri teritwari ya Masisi imirwano ikomeye iri guca ibintu. Turaza kandi kubabwira ko General Ken Rugaba Muhozi yamaze guhura na Perezida Kisekedi Chirombo, bakaba bagiranye ibiganiro bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira ko ingabo za MONUSCO zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa byo gutabara abaturage mu bice bitandukanye. Turababwira kandi ko ingabo za SAMIDRC ikindi cyiciro cyongeye gutaha kinyuze mu Rwanda. Turababwira ko Kinshasa abihaye Imana bashyikirije Kisekedi ivyo bagezeho mu ngendo yo gushakira iki gihugu amahoro. Amakuru yacu munyemerere tuyahere kubijyanye n'uko igisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda kirungika abasirikare benshi mu gisagara cya Uvira. Ngusabe ufyonde sabone niba ari bwo bwa mbere dukurikiye, maze ucura abana natwe mu makuru akomeye ajyanye n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu. Ku mugoroba wo kuri iyi ndwi ikaba ari ku wa Mungu kwigenekerezo 25 ruheshi umwaka wa 2025, igisoda cy'u Burundi cyongeye kohereza itsinda rishyashya ry'abasirikare badasanzwe rizwi ku izina rya Force Spéciale hamwe n'abasoda bagera ku 8 b'inzobere mu butasi ibizwi nka renseignement militaire mu gace ka Uvira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Ibi bikorwa bikaba bigaragaza uburyo Burundi bukomeje gukaza ibikorwa byayo byo kurinda umutekano muri uyu mujyi wa Uvira, kuko bafite igihunga gikomeye ndetse bamaze guhabwa amakuru ko mu gihe Uvira yafatwa nta kabuza na Bujumbura ishobora kwinjiramo imirwano. Mu Burundi hari ibigo bizwi biri gutanga imyitozo ikomeye kandi yihariye, aho bari gutoza abasirikare bo ku rwego rwo hejuru. Hari centre de instruction commando de Gitega, ikaba rero iherereye ahitwa Gihanga. Bikaba bivuga ko rero iyi centre de commando de Gihanga ari ikomeje kugenda igira uruhare rukomeye mu kuba itoza ndetse iha amahugurwa ahambaye aboherezwa muri ibi bice bya Uvira. Hari kandi centre d'entraînement des forces spéciales de Muzinda, aho bitangazwa ko ngaha naho ariko haratangirwa amahugurwa akakaye y'igisirikare. Mu makuru twabonye nuko muri centre de instruction commando de Gihinga, iki ni ikigo giherereye ahitwa Ibubanza, kikaba gihana imbibi ndetse gisanzwe gitangirwamo imyitozo ikomeye ndetse harimo n'ibirindiro bikomeye by'abakomanda, aho rero bagaragaza ko bongerera abasirikare imyitozo babigisha kugira ubwenge no kwihangana birenze ibisanzwe bimenyerewe ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare bari gukorera imyitozo ahangaha barahabwa amabwiriza yo gucengera akomeye mu buryo bwihuse kandi mu buryo butabasha kuba bwatanga igihombo.
amasomo ari gutangirwa ngaha harimo ibizwi nka parcours d'obstacle, gucengera no kunyura hari inzitizi zikomeye ndetse zinaremereye. Ibiro nibyo biri guhabwa aba basoda kuko bigaragara ko hakenewe izindi mbaraga kugira ngo abashe kugira igihinduka. Hari kandi gutangwa amasomo ajyanye na combat rapproché mu kurwana ndetse no mu buryo budasanzwe bakoresheje intwaro nto ndetse n'ibindi bikoresho bitamenyerewe by'ubuhinga bwa none. Ni mu gihe kandi bivugwa ko bari kwigisha sauver ennemi hostile, uburyo bwo kurokora ahari umwanzi cyangwa se ibibazo bikomeye, aho bivugwa ko aba bari kwigishwa uburyo bwo kurwana mu gihe Uvira yabigezwemo n'imirwano. Hari gutangwa kandi tactique d'embuscade et d'innovation mu guteza amabanga cyangwa se mu guhangana n'ubugizi bwa nabi bushobora kuba mu gihe cy'imirwano. Hari kandi ikindi kigo cya Muzinda, iki ni ikigo giherereye i Bubanza, kikaba kibanda cyane ku myitozo yo kuba itangwa muri ubu buryo. Harimo infiltration des accrétés, uburyo bwo kwinjira mu buryo budasanzwe mu birindiro by'umwanzi. Hari kandi gutangwa amasomo ya manipulation des technologies de surveillance, ikoreshwamo ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no kumenya ibibera hirya no hino. Hari kandi technique d'interrogatoire et de contre-espionnage, kubaza ndetse no gutahura amabanga y'umwanzi. Ibi akaba ari byo byatumye aba basoda 8 bo muri renseignement aboherezwa ngaha. Biravuga ko rero ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibashe kumenya amakuru y'ibibera mu birindiro by'umwanzi, kuko bagiye babona ko ibipangu byinshi bizagiye bipangwa kenshi ari byo byagiye bishyira ibyago bikomeye kuri iki gisoda. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero bari kuva mu bigo mu masaha y'ijoro bakajyanwa mu buryo bw'ibanga, bari kurizwa imodoka za gisirikare, bagera kuri Tanganyika bakurizwa amato maze bakagera muri ibi bice bya Uvira. Bamwe bari guca Gatumba cyangwa Rumonge. Bikaba rero ibintu bikomeje kugenda bikorwa, aho bivugwa ko bafite gahunda yo kurwana mu bice bya Minembwe, Bijombo ndetse na Remera. Muri gahunda bahawe ni ugukusanya amakuru ku ngabo za M23, gutegura ibitero byose byo gucengera mu birindiro by'uyu mutwe ndetse no gusenya ndetse no kwigiza inyuma aho bagiye bamburwa n'igisirikare cy'uyu mutwe mu 23. Amakuru atugeraho rero nuko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera muri teritwari ya Masisi. Amakuru dufite nuko imirwano ikomeye yasakiranyije inyeshyamba zo mu mutwe mu 23 n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye ikomereje ahitwa Kasopo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yaraye ibaye mu ijoro ryakeye hagati ya saa 2 z'umugoroba ndetse na saa 7 z'ijoro, nk'uko amakuru yadushyikiye mu gitondo yabisiguraga. Nk'uko bitangazwa ndetse binagaragara mu binyamakuru bitandukanye, biri gutangazwa ko iriya mirwano yasize hari abarwanyi bo kuri Wazalendo bakomeretse, mu gihe kandi nabo ku ruhande rwa M23 bakomeretse, ariko umubare ukaba utaramenyekana. Wazalendo kandi ngo bikaba bivugwa ko ari yatangije imirwano ubwo yateraga ibirindiro by'uyu mutwe wa M23. Biravuga ko kugeza ubu mu masaha yaragezweho ku isaha ya saa 7 impande zari zijyanganye, ndetse bivugwa ko bigaragara ko umusozi wahitwa Kasopo urugamba rwari ruri kuba, aho abaturage batabazaga bavuga ko batewe ubwoba n'ibiri kuba. Imirwano y'impande zombi kandi amakuru aravuga ko yaciye igikuba mu baturage batuye mwakara gace. Bamwe rero bakaba bari gungira mu bice bitekanye kuko babona ko ibintu bitandukanye nuko babitekerezaga. Ibi rero ni biri kuba mu gihe andi makuru akomeye agaragaza uko ibintu bishobora kuba byarangira bitewe nuko General Muhozi yamaze guhura na Kisekedi Chilombo. Bamwe babibona nk'intambwe ikomeye mu kongera gufasha igihugu kongera kwiyubaka ku birebana n'amahoro. Amakuru dufite aravuga ko umugambi mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba ari mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamaze guhura ndetse na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Kisekedi Chilombo, baganira ku mikorere y'ibyo bihugu mu kurwanya iyi mitwe yitwaje
intwaro imaze igihe kinini hungabanya umutekano. General Muhoozi na Perezida Tshisekedi bahuye i Kinshasa, bikaba rero bivugwa ko bahuye ku munsi wo kuwa gatandatu ku igenekerezo 2021 ruheshi umwaka wa 2025 mu ruzinduko uyu mugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda ari kugirira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ruzinduko rwatangiye ku itariki 20 za ruheshi. Aganira na Perezida Tshisekedi, General Muhoozi yashimye ubufatanye bukomeje hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'iterabwoba no kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Baganiriye kandi ku buryo bwo gukomeza gukorera hamwe kw'ibihugu byombi mu bya gisirikare no kunoza imikorere y'ibikorwa bihuriweho. Perezida Tshisekedi akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye ubwo bufatanye bw'igihugu cye ndetse na Uganda, ariko avuga ko hagikenewe izindi ngufu z'ibihugu byombi mu kurandura imitwe y'iterabwoba no kugarura umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Mbere yo guhura na Perezida Tshisekedi Chilombo, General Muhoozi ku igenekerezo 20 ruheshi 2025 yari yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant Jules Mbanza Mwalangwe, ndetse basinyana n'amasezerano agamije kwagura ibikorwa bya Operation Shujaa bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu bice byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Operation Shujaa ihuriweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iza Uganda UPDF, ikaba yaratangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 abigamije guhashya umutwe witwaje intwaro wa Allied Democratic Force uzwi nka ADF NALU. Nyuma ariko isuzumwa ryakozwe ryagaragaje ko izi ngabo zikwiye kwifatanya no kurwanya umutwe witwaje intwaro wa Codeco kuko ukomeje kwica abanyekongo cyane ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko iyi Codeco yica umubare munini w'abaturage kuruta uyu mutwe wa ADF NALU. Ibi byose rero ni ibyago bishikira Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo nk'uko bimaze iminsi biragaragaza mu bice bimwe na bimwe. Ibiro ni biri kwa mu gihe bitangazwa ko ingabo zirenga 400 zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo 22 ruheshi umwaka wa 2025, zikaba zanyuze ku butaka bw'u Rwanda zisubira iyo zaje ziva. Izi ngabo zatashye uyu munsi nizo mu bihugu bibiri gusa, zigizwe n'abasirikare bagera kuri 317 bose bo muri Afurika y'Epfo. Ni mu gihe bitanga ko amajana 44 bakomoka muri Malawi. Abatashye bakaba batashye muri bisi za Ritiko 11 zoherejwe n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Saa 3 z'igitondo ziburi minota mike nibwo ingabo zasohotse ku mupaka munini wa Grand Barrier zerekeza i Kigali, aho ziva zikomereza muri Tanzania. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe Sami DRC zatangiye gutakuva ku igenekerezo 12 ruheshi 2025 aho zinyura mu Rwanda. Ingabo za SADC zatangiye gukorera mu ruseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo mu kwezi kwa 12 2023, zikaba zarafashaga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umuhari M23 kugeza ubu ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye, aho mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo rero batsinze izi ngabo mu mujyi wa Sake ndetse na Goma barahigarurira. Inama idasanzwe yahurije abakuru b'ibihugu bya SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community muri Tanzania ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri yemeje ko ibiganiro bya politiki ari byo byakemura amakimbirane yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Bashingiye ku myitozo y'iyi nama, abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki ku igenekerezo 13 z'ukwezi kw'itatu bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'izo ngabo, basaba ko zitangira gucyurwa mu byiciro. Ivyo bikorwa byo gutangira gucyura izi ngabo byaratinze bitewe nuko SADC yashakaga ko yakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. AFCM23 yasubije ko ibyo bigoye kuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye muri uyu mujyi.
nyuma y'aho imishyikirano na AFC isaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma inaniranye, SADC yemeye ko izi ngabo zikoresha inzira zo ku butaka zisaba u Rwanda aho zanyura, bikaba rero byaraje gukunda zihabwa inzira, bikaba rero ari muri ubwo buryo kurungu izi ngabo zikomeje kugenda zitaha zisubira iyo zaje zituruka n'ikimwaro cyinshi, zikaba rero zikomeje kugenda zitahuka, nubwo rero umugambi mukuru w'igisirikare cya Afurika y'Epfo avuga ko zitatsinzwe ndetse ku isaha iyo ari yose zagaruka zikarwanya uyu mutwe, mu gihe byaba ngombwa bizagiye byigaragaza ko benshi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo ndetse bagiye bagira ibyago bikomeye. Andi makuru akomeye kandi agaruka nuko ku itariki 20/25 isi yose yifatanyije mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi, ukaba ari umunsi washyizweho na Loni mu rwego rwo kuzirikana ubuzima n'uburenganzira bw'abakuwe mu byabo n'intambara, ihohoterwa cyangwa izindi mpamvu zishingiye ku makimbirane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yaraje mu bihugu bifite umubare munini w'abaturage bagizwe impunzi n'ibibazo bitandukanye, by'umwihariko intambara zikomoka ku mitwe yitwaje intwaro iri muri iki gihugu. Bikaba ari ibintu byashimangiwe ndetse bishyirwa hanze n'imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, igaragaza ko abarenga miliyoni 1 nibo bamaze guhungira mu bihugu bitandukanye by'akarere ndetse no hanze ya Afurika kubera ibibazo by'umutekano muke n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo ari igihugu gifite impunzi nyinshi zinyanyagiye hirya no hino, nyamara Kongo yo icumbikiye impunzi zirenga 500,000 zaturutse mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Central Africa ndetse n'ahandi. Ku ruhande rw'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kubera ibiganiro hagati ya leta ya Kongo, u Rwanda na HCR bigamije kurebera hamwe uburyo impunzi ziva cyangwa zinjira mu bihugu byombi zishobora gusubizwa mu bihugu byazo mu buryo butekanye. Uhagarariye by'agateganyo HCR Pierre Akatom yatangaje ko guverinoma ya Kongo yasabye ko habaho indi nama ya komisiyo ihuriweho n'impunzi zose ikazabera i Geneve cyangwa se i Addis Abeba muri Ethiopia, bitewe n'uko imyiteguro izagenda. Mu biganiro byo gusubiza impunzi mu bihugu byazo bigikomeje, HCR iravuga ko muri uyu mwaka wa 2025 abantu 177 bakomoka muri Kongo bari mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Namibia, Uburundi bamaze gusubizwa iwabo ku bufatanye na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR. Mu ruhande ari impunzi ziri muri Kongo zasubijwe mu bihugu byazo, abo barimo Abanyarwanda, Abarundi n'Abanyekongo bari barahungiye mu bice bitandukanye by'igihugu basaga 4,000 bakaba baramaze gusubizwa iyo baje baturuka, nk'uko amakuru ahari abigaragaza. Pierre Otokam avuga ko ibikorwa bikomeje kandi ko HCR izafatanya n'inzego za leta kugira ngo ibyo bikorwa bibe umucyo no kubaha uburenganzira bw'impunzi. Yemeza ko urugendo rukiri rurerure ariko ko hari intambwe iri guterwa. Uyu munsi ni umwanya wo kuzirikana akababaro k'impunzi ariko kandi no gushimangira umuhate wo gushaka ibisubizo birambye bigamije amahoro n'ubwiyumvikane mu karere, bityo ntihagire abantu bitwa impunzi. Ni byatangajwe n'ubutumwa bwatanzwe n'uyu muyobozi. Dukomeje n'aya makuru, Kinshasa inama akaba rero ari inama y'abihaye Imana ikaba yashyikirije Tshisekedi raporo yakoze igamije cyangwa se yafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku mahoro arambye. Ni nyuma y'amezi 3 abigisha inama hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu mahanga, abayobozi b'amadini, abo mu matorero Gatolika n'abaprotestante bamurikiye imyanzuro y'umugambi wabo wo gushakira igihugu amahoro, bakaba rero baweretse Tshisekedi. Ni inama yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu Site de l'Union Africaine Kinshasa, yamaze amasaha agera kuri 2 nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Yahuje perezida w'itorero rya Kristo muri Kongo ICCC Pastor Andrew Kabondoa, umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi y'igihugu cya Kongo Musenyeri Donatien Nshore n'umunyamabanga mukuru wa ACC ndetse na Pastor Eric Nsenga. Musenyeri Nshore nyuma y'ibiganiro yagize ati
umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yatwakiriye neza, yafashe umwanya wo kutwumva natwe turamwumva. Yavuze ko perezida yashyizeho itsinda ryo gukomeza ibiganiro n'intumwa za Kiliziya hagamijwe kurushaho kunoza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zabo. Aba bayobozi b'amadini bavuga ko iyi nama yatanze umwanya wo gusuzuma inama zagishijwe imbere y'igihugu no hanze zakozwe kuva mu kwezi kwa kabiri. Banaganiriye cyane ku ishyirwaho ry'itsinda rihuriweho kugira ngo bijye uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe, nk'uko iyi nkuru itangazwa na Actualité.cd ikomeza ibisigura. Amatorero avuga ko yongereye umubano n'ububanyi n'amahanga ku migabane myinshi kugira ngo akangurire amahanga kugira icyo akora mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo cy'umutekano muke kibashe gukemuka. Ni na rero dusoreje, wibuke ushyonde sabone. Twibanda cyane ku makuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene igihugu. Dukomeze kubana.